Okunu kw'abasigazi n'empangara bayijumbire omu kukuuma akaruura kahwire bayore ko butashemererwa omu maisho ga ofisi ya RDC ahabwa obutashashurwa akasiimo kaabo. Tukakora nanka appointment leta batwereka nibakusasura oburubuna buri karuura bakabona bakasasura emitwaro 7 n'ekicweka ekukora toto y'emitwaro 30 twe turi obiza batugamba ngo bonasi y'emitwaro 7 n'ekicweka so toto neri y'emitwaro 3 na 7 n'ekicweka sam zisente bazibwira ejo 7 n'ekicweka inagamba aruguru byajifune nyomwazi kandi twehina abantu atakabwine na sinchi 10 from the start of the pay ubatandika kusesura tina yabwine sinji neki na 10 tukakuma kurunja akaruru kitu twakamaraje process ya hwa kurunja ndukuteka musente zanje ndukwe transportinga twandu front kumo bururu echo tinchine kale echo tinchine chinkwatira hakuba nkaba nikore byona ndikumangwa muherwa byona isikara ashashore sente zanje nzigaruka nziba ko nziba repressed konkezo sente tine kinarebe abantu beta ba special police constables kandi nibagirangwa abantu bakashashurwa konka bo barugira maho kutangaza necho usazi kushanga ngo namaka tukasiga abantu maka twasigaye abashija twabajanga twaza kupakasi obudu tufunaka sente karagara abana ishomero twashitama twarinda ka sente kabura omushija yahika kunjanga no shoko jiro mbushamba no kota jire kukora mbweni yo kujangwa makaganje gaterere bashashore sente mganzore ko mushija ngaruko mumaka nkakuma karuru ka president Museveni na kuma kabaye mupizi kandi cyabira na fortunate kaba aha polling station okorga hebabe bateke boxi orgaho na kasi ya umushaho ozaho babe bakutire ni hati nkanyo bakabantire nyabukice ndukurugarwe nkobwa niho babe bantire nuko sakasi yanje kugendana no kugaruka hati isi etunyagiri bagezaho kwikaha ofisi z'ebyobururu okutunga kugarukwamo ahabwenki batakushashurwa bitu byanga byawe byabusha kubahereze kuma katune namba y'abantu nkarunana 2 out of runana 2 office ya EC Ibanda district yasindika copy z'abana bakumire yasindika Kampala abana bagirachi makana babashashura through the metric so process ejo hagira group ibatarashashuriho ni abana kubizira twageza aho gamba nabo twagambana EC office abembeze nubagira government ne bamanya kandi basha bemenyeto eji okugira kugomesereza abo kuba nibija kutunga kasimo kabo ni nyongera kugambira abana bari yo kwe kujya nti bagire kugomesereza however much bajyanga bagomisirize baro ukamwe bajyanga no kugomesereza mu kugomesereza gasha kwa Timothy Mushabe aburu kujana bajyanga pandika amazina